Itua ria ambunge 48 kuma gicigo kia Mount Kenya West na 15 kuma gicigo kia Mount Kenya East ria guthukira uritu minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni undu urataurwo uri wa gucambicura hinya na uge wa munini wa president Rigathi Gachagua gicigo-ini giki ikundi itiganite kuma gicigo giki ikiyukia ikinya riri nacio ingi ikiriagira kiene. Kajia athuria Nyangi Ndiriri niriganite na itua riri makiuga muoroto wa atongoria aria mathugundire mubango uyu ni kugayukania muingi kuma gicigo kia Mount Kenya. Hao watu ndio walimpitisha kuwa aendelee na kazi walipokuwa amefutwa wakati mwingine, na wao ndio wanakuja kumpotosha kugawanya nchi ya Kenya. Hii mpango ilipangwa na wambunge wachache. Ilikuwa inaongozwa na Ruku MP wa Mbeere North. Hii ni mambo ya kupotosha watu. Makiaria mari kaunti ya Embu magitongorio ni muikarigite Andrew Ireri athuria yani morotetie atongoria aria marahuthira Kindiki guthoga uteti wa gicigo giki riri mathiete na mbere gutiganiria mabataro ma muingi kuma gicigo kia Mount Kenya. Nundu ciana cia mbere ni ikwenda irio cia kuria cia cukuru, ciana cia mbere ni ikwenda manji makure maiva kuve, ciana cia andu a mbere ni ikwenda gukorwa ina thitima. Nundu maundu mune twiguite muno makiraramika no ruwa roca mbeca anyagarukagie ngikora utwa macagurie matwaragiririe na maratwaririe kure thiini wa thirikari ya Kenya mai thiini wa assembly iria turatambura ya national ino ya marathondeka ikaragiriria ariku. Ireri oho no amenereirie atongoria aya ni kwaga gukuruhania muingi itwa-ini riri akiuria Kindiki ateanirie uteti wa githurano kia mwaka wa 2027 na rogorerie gutungatira muingi. Ngikora na kiora maragiria kwendose ati atuike mwaririria wao ni mundu uria bati gukora arugamiririte Kenya ngima kwa marenda kuthondeka riu Kithure Kindiki no wa mauti Kenya ntheri kungi kuonde gwikare uguo. Na tunakushauri usitoe ripoti ya kusema ati umekubali. Tunasikia wengine wanasema mambo ya Rigathi Gachagua na ni wambunge pia. Kura zile ambaye Rigathi Gachagua alipata, wewe ukiwa mbunge labda ulimwekea kura hiyo tondu temurutu sauti kuga ni wetikira ni twamukania. Arimi akietatu mbere ya githurano kinene gitafanio icaini ikuhe urugari wa kiutetini wakiririe na njira nene gikundi giki gikiuga uyu ni umwe wa maundu maria marahotomia ukinyaniria wa tabarira cia uthii wa na mbere bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.